اینجا صداها عکس میاندازند. اینجا زندگی رنگی دیگر دارد. شخصی به اراده رو اینجا جای نیست. اینجا مهمان را بالای درخت می نشانند. شام اینجا هزاران قصه دارد. بالجوان میدونید حتی با داخل همین تمغه ماشین هم آب می‌دراید. اصلا سفر به ناحیه بالجوان با همین احساس‌ها، با همین جستن‌ها و فتادن و خیستن‌ها زیباست. خریب آوردی؟ تام کدی خشوروخی؟ مشق همه‌روزه آدمان این مکان مهنت در یک پارچه زمین است. کنترل کارهای کشاورزی باشد در دست کلان خانه از بالای درخت کهنه و عظیم. دیده چهار سپاه نه همه چنار این مرتبه را داره. ولی مهمون جون مرحمت کنید. شما تشکر، سلامت باشید. بسیار ناز کردید نمودین. بسیار جای بلند. کم خیلی کم کمک. مهمانی غیری مقرری ما در ناحیه بالجوان. چنین مهمانی را تنها در ناحیه بالجوان میتوان دید و ما در بلندی 11 متر قرار داریم در روی چنار. باید ذکر کرد که این کت را همین سال بابای خوشوقت در خونه‌اش در میانه 4 چنار ساخته است. خیلی کتی بر هوا است و عین زمان ما را در اینجا مهمانداری میکنند. چای تلخی تاجیکی با میوه ها از باغ بابای خوشوقت. بابای خوشوقت وقتی زیادی خود را در فصل تابستان در همین جا میگذراند. آدمان از گرد و اطراف حتی از دیگر ناحیه ها برای دیدن این کت آوازه‌دار می آیند و حتی حسد نیز میخورند. این بوده یگان انجینیر یگان پرکتکش نیست. مثلا 3 سالی مستدیگری بیان میستیم خیلی نگاه میکنیم یا جوری چی میکنیم یا که هیچ نیست یا برای کدا یا چی میکنیم در نسبت همین جوانه یا تماشاش ها یا که بخشش ها. موسیفه تصمیم دارد که قبط دوم کت را بالاتر از این بسازد. یا خیلی کرو میشود یا چیز ساختی حواس دوشیدن میگیره فکرت شوشیدن میگیره میده. خیلی چی بگیم که همین هم نو تموم مالی. جورا خیلی کلانتر کردنی میره. تجربه دیم کردنیم. مستقل نصیب کنه خیلی اول میمونی تماشا بین بشه که بیاد. خیلی تماشا کردن میرن هر کجایی که باشه. بعد همین فکر در سرمون خیلی ساختیم. در اینجا رو وارد بردیم کردیم مکان. او پستی ها رو نمیپذیرد اما در همواری نیز نقاشی های زیاده کرده است. این بچه ها این همین یورتا در وقت پگاه بودن یا شیگاری یا جوانی یا که دیگه میلت ها میدونستیم که یورتا قرقیزی میشه همین خیلی زندگانی دارن. ما همه را از طبیعت خودمون در وطن خودمون یورتا با اشیاء انگور ساختیم. این همیشه مثلا اگراد یا بچه‌ها کمتونه کار میکنن میزش باشه یک تو کلونی همین طبیعی مایی را گرفته بچه ایرا مونده برای سایه کردن موندیم خچه همچون میز استفاده میبریم. وقتی که بچه‌ها کمتون کار میکنن یا که جمع میشن کم درک دم میگیرن همینجا اومده مثال بگیریم یک کم کک برای دمگیری خچون خیلی استراحت میکنن با خسته پای کار خچون میشن. گندم کمتر شدیم سال هر کی 50% هم نشید و برای ما باشه بچه‌ها هم درویده خیلی نشید ان شاء الله روز هست
همین کاش هم مودا میشه همین رو درایده ذخیره کنده کار کارو مایده کدا گرفتند کار نسبت زیست زندگانی همین مهنت کنی هیچ محل خور نمیشوی воқеан танҳо дар балҷувон метавон дар паноҳи як дарахт мошинро нигаҳ дошт. мо ҳамин тавр ҳам кардем. мошинамонро дар дохили дарахт мондем. ҷои бехавф ва борҳо санҷида шуда. марди миёнасол ҷастугурезон аз таърихи чанор қисса кард. اینجا همه وقتش پشاره جوز بود. همینجا زغیر بخیر سو میوردن. همینجا چی میکردن؟ تا همینجا سنگ خطی چی میگشت؟ جوز میگردن. روغناش هم همین توربا میموندن. بعد او همین خیلی چی رفتن گرفت. بعد مکتب تشکیل شدم سولا. بعد یه جونا بود. همینجا مکتب بچه ها، طلبه بچه ها همینجا درس میخوندن. همینجا درس میدادن. بعد او با مجیر شدن. همراه گفتم با موجی بودم من با این سال چند همینجا اوور شد ما سال 71 همینجا اومدگی خیلی هیچ کسی یاد نداره که چند عمر است همون سال تا 1900 سال بود خیلی با 71 مثل خیلی چند باشه 2000 هم زیاد شده دیگه همین چند روی کنه اون خیلی ما اونجا خیلی با سنگ پنگ تیز میکنیم که اندم پنگ میدریم ронандаи мо марди таҳҷоӣ исмаш холназар сари ҳар қадам бо шодии зиёд аз як навигарӣ ҳарф мезад. ин нерӯгоҳи хурд як ҷузъиёт аз лоиҳа барномаи тараққиёти созмони милали муттаҳид ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст. агар солиёни пеш мардум ин дарёчаро ҳамчун як манбаи оби мусаффо истифода мебурданд пас имрӯз назари одамон ба ин ва ба ҳамин монанд дарёчаҳо тағйир ёфтааст. қаҳтӣ нерӯи барқ одамонро маҷбур кард ки даст ба кашфиётҳои ҷадиду тоза бизананд ва аз ҳамин лиҳоз аз чунин дарёчаҳо ҳар гуна нерӯгоҳҳои обию барқӣ хурдакак месозанд. дар ноҳияи балҷувон аниқтараш дар ҷамоати деҳоти дошмандӣ ҳамин ноҳия мардум як нерӯгоҳи обию барқии хурдакакро мавриди истифода қарор доданд ки тавассути ҳамин нерӯгоҳи обию барқии хурдакак онҳо метавонанд зимистони сардро хуб гузаронанд яъне бо ҳамин тариқ хонаҳои худро рӯшану гарм нигаҳ доранд. деҳаи дошмандӣ. баъд аз ин деҳа пайҳам деҳаҳо то ба қишлоқи муллоконӣ саф кашиданд. мардуми ин рӯстоҳо ба чорводориву боғпарварӣ машғуланд. субҳи балҷувон таронаи зебо дорад. سیز سری خسار شمالای گردون شی سیز سری خسار بلبلای خشخون شی سیز سری خسار کوگای خشخون شی سیزی سری خسار سنگی سازی بلدی نام دارشه дарёи сурхоб. сурхоби гоҳ орому гаҳи саркаш. дарёи пуртуғёну зебо, вайронкору шодобгар, мағруру кинаҷӯ. аз ин дарё ба таври махсус моҳӣ медоранд.
ин чӯбҳои ба ҳам басташударо чач мегӯянд. то саранҷоми чӯбҳо бояд дар масири дарё деворе аз санг бисозӣ, то моҳӣ ба дом афтад. дарёи Сурхоб сиру асрори зиёд дорад. дар фасли баҳорон дар як рӯз сатҳи оби Сурхоб якчанд маротиба баланд ва паст мешавад ва дар дохили ин дарё гашту гузор кардан дар баҳор хеле хатарнок аст. аммо тобистон ҷои хеле барҳаво ва зебо аст. дар фасли тобистон аз дохили дарёи Сурхоб болаззаттарин моҳӣ ширмоҳиро доштан мумкин аст. бо ҳамин восита моҳиро аз дарёи Сурхоб мардуми ноҳияи Балҷувон медоранд. оби дарёи Сурхоб дар ҳудуди Балҷувон аз 18 дара мешорад. болотар аз ҳама оби шаршараи овозадори сари хосор ба ҳамин дарё мерезад. кӯҳсорони Балҷувон асрори зиёде доранд. ягон дара ба дараи дигараш монанд нест. то ба қаъри дараҳо мошин намеравад. агар азми дидани зебоиро дошта бошӣ, пас пои пиёда бояд биравӣ. ин ҷо садоҳо акс меандозанд. дар миёнаи дараи сари новаҳо мо изи пои хирсро пайдо кардем. ана пай хирс. албатта мо ба таҳаллука афтодем, аммо бачаҳо моро ором карданд. онҳо гуфтанд ки хирс ягон соат пеш аз мо гузаштааст. ҳама каса дунболи хирс равона шудем. мо дар дараи сари нова қарор дорем ва дар ин дара, дар ибтидои ҳамин дара аниқтараш мо изи паи хирсро дидем. оҳиста оҳиста аз паи ҳамин из рафтем ва билохира хирсро инҷо мо маконашро пайдо кардем ки аз он баландӣ истода мехоҳад ба поин фарояд, аммо мо метарсем ки ба мо ҳамла накунад. хирс поин фаромада дар байни ҷангал нопадид шуд. хулоса хирсро гум кардем. аммо марди арманиро вохӯрдем ки ором ором қадам мезад. ӯ бо даъвати барномаи тараққиёти созмони милали муттаҳид барои омӯзиш ба ноҳияи Балҷувон омадааст. Потенциал, который есть в этом районе, он огромен. Здесь можно заниматься туризмом, потому что очень старые, хорошие места. Здесь запросто можно поднять промышленность, потому что сырье здесь существует, здесь газ, здесь нефть. Здесь можно заниматься сельским хозяйством, потому что здесь природа подарила все. Здесь есть вода, здесь есть плодородная земля, здесь есть хороший климат. То есть все предпосылки, чтобы поднимать этот район, огромные. Надо туда вкладывать, сюда вкладывать деньги, большие деньги. хориҷиёнро инҷо аҳён метавон дид. вақтҳои охир арабҳо ба суроғи асал меоянд. рустам бошад, асалро бо ҷидду ҷаҳд омода мекунад. ҳар як занбур вазифаи хоси хича дар ҳамин оила иҷро мекунад. занбуре аст ки дар даҳани ҳамун даромадгоҳи оила ба забони русӣ литок мегӯянд, дар даҳи литок места ва ё вазифаи муҳофизатчиро ҳисоб мекунад. ҳама асосиш ҳамин ки занбур дар дохили занбуре ки бекор вай мегарда ягон манфиат намеёрад, ҳам хелаш нест. ҳам хел занбурҳо агар бошанд хучонда равиёро пайдо мекунанд ва дарун пеш мекунанд. дар оила хел одамо ҳам занбурҳоро раҳ наметиҳанд, занбурҳое ки беманфиатанд. занбури асал баъди газидан нешашро бо узвҳои дарунияш аз даст дода мемирад. аммо газиданаш манфиат дорад.
наворбардори мо моҷарои замбурҳои гуногунзодро бе кӯлоҳи муҳофизатӣ сабт кард, ӯро нагазиданд. Говзамбур замбурҳои заҳматкашу манфиатовари асалпарварро дуздида нест мекунад. Аҷоиб, мисли рӯзгори инсонҳо. меша ҳолате ки ду модар замбур пайдо мешавад, як ябора дута пайдо намешавад. Вақти оила нисбатан зиёд мешавад, ҳамун ҷое ки ҳастанд, ҳамун оила, ҳамун яшик тангӣ мекунад барои ваёра, ду тақсим шуда, як тақсимаш яшик буромада меравад, тақсими дигариш мемонад. Ва ба забони русӣ рой мегӯянд ки замбур қаркагӣ аз сабаби нағнҷидан дар ҳамун оила буромада меравад. маликаи замбурҳоро чанд замбури дигар муҳофизат мекунанд. ҳоло мо ба шумо тарзи гирифтани асалро нишон медиҳем ва барои ҳамин ногуфта намояд ки пеш аз ҳама баъди гирифтани рамка мо бояд вайро ба як ҷое барем ки дар он ҷо замбур даромада натавонад, зеро ин ки замбур бӯи асалро ҳис карда омада ба мо дар гирифтани асал халал мерасонад. мо бояд баъди такида гирифтан як-ду замбур ки боқӣ мемонад бояд бо шоткаҳои махсуси мулоим тоза кунем, вале аз сабаби набудани шотка мо бо ҳам хел партои мулоим ва ёра аз замбур тоза мекунем. Мана бо ин тарз ин парто дар об афшонда шуда мулоиман ва ба замбур ягон залали ҷиддӣ мо расонда наметавонем. Ва баъди тоза кардан гирифтан мо вая бояд бурда бо корди махсус иҷоро тоза карда ба даруни асбоби ва асалкашӣ гузорем. баъди тоза кардан мо иро дар асбоби асалкашӣ мегузорем. аз анҷом бигзоридам. охирон лаҳзае ки мемона и гирифтани асал ай ҳамин даруни асбобе ки ба воситаи асала мегирем, охирон лаҳза ҳаминае ки мо амира мекушоем, аз ҷо асале ки мо ҷамъ кардагем аз рамкаҳо ҳамо мерезем. асал ҳам тайёр шуд. муми замбури асал доруи меъда аст. تست زخمی سبک سیو خوب بوده ای همینجا تابستانه همینجا دسته پارا میکنیم. همین جای دمگیریه. акнун себи хушкидашударо захира мекунанд. айёме ки тамоми меваҷот мепазанд, мардум захира мекунанд ва меваҳоро хушк карда зимистон истифода мебаранд. баъзе аз сокинони деҳот аз ҳама ин меваҳо, аз тамоми анвое ки табиат барои онҳо муҳайё кардааст, пул месозанд, мефурӯшанд ва зиндагонии худро пеш мебаранд. ин меваҳои кӯҳӣ ҳама хусусияти шифобахшӣ доранд. бештари ин неъмат туъмаи ҳайвоноти ваҳшӣ мешавад.
дараи сари новаҳо дар миёнаи 18 дара дар сари хосор зеботарин дара ба шумор меравад. Дар ин дара табиаташ дигаргун аст, яъне ҳама дараҳо аз якдигар фарқ доранд. бояд зикр кард ки дар кӯҳсорони сари хосор ҳар гуна дарахтҳои мевадиҳандаро дидан мумкин аст: олуча, себ ва ғайра. боигарии ҳамин макон меваҷоти хуштаъм аст. ҳайвоноти ваҳшӣ ба гову гӯсфандони адирӣ ҳамла мекунанд. дар ин миёна сагҳои зотии маҳаллӣ ба муборизаи хунин мебароянд. ин сагҳо дар дунё чун овчаркаи осиёӣ маъмуланд. айнан ҳамин зоти сагҳоро кинологҳои русия тарбия мекунанд. дар тоҷикистон бахусус дар кӯҳистони кишвар чунин зоти саг бетағйир боқӣ мондааст. дар муҳите ки чор тараф кӯҳ аст, сагҳо на танҳо ҳайвоноти хонагӣ, балки кӯдаконро низ муҳофизат мекунанд. ин баландӣ оромгоҳи се тан ҳодиёни роҳи маърифат аст. дар асрҳои 17 онҳо маърифати исломиро ба мардум талқин мекарданд, мегӯянд мардуми деҳаи муллоконии ҷамоати сари хосор. зиёратгоҳҳо дар ҳудуди балҷувон зиёданд. гуфтанд ки оромгоҳи хоҷа шаҳриёр марди валӣ дар миёни кӯҳу марғзор ҷойгир аст. аммо ҳарчанд ҷустуҷӯ кардем, ягон самар надод, наёфтем. шояд роҳро нодуруст интихоб кардем. дар ҳар сурат ҷустуҷӯ бенатиҷа намонд. аз байни решаҳои пусидаи дарахтон ҳар гуна олотро мо пайдо кардем. ин нишонаи он аст ки одамон дар ин ҷо шояд барои шикор омаданд. байни мардум чунин маълумоте аст ки чандин одамон дар ин мавзеъҳои анбӯҳ, дар ин кӯҳсорони хеле баланду дурдаст ба шикор омада дигар барнагаштанд. шояд ин олоти он шикорчиҳое аст ки омада дигар барнагашtanду ин асбобҳо онҷо мондаанд. яъне анбӯҳ намедонам барои чӣ, аммо маълум аст ки ин сохт аст, инро оҳангари сохтааст ва боз як оҳани дигару банд. дар кӯҳсорони ин макон ҳар гуна паррандаҳо ва ҳайвоноти ваҳширо дидан мумкин аст ва ононе ки иҷозатнома барои шикор доранд метавонанд яроғ гирифта ба кӯҳсорон ба шикори ҳар гуна паррандаву ҳайвонотҳои ваҳшӣ бароянд. бояд зикр кард ки аз ҳама литсензияи арзонтарин ин фақат барои шикори паррандаҳост. шикори дигар ҳайвонҳои ваҳшӣ қимматтар меистад. мо ки литсензия надорем, иҷозатнома надорем, тасмим гирифтем ки машқ кунем шикорро фақат ба воситаи ин яроқ тир холӣ кунем ба шишаи холӣ. лонаи ҷайра ё рубо ба воситаи латтадуд бояд ҳайвонро аз лонааш берун сохта сабташ мекардем, аммо нашуд. шояд соҳиби ин лона шикор рафтааст. дар ин ҷангалзори анбӯҳ морҳои зиёдеро дидан мумкин аст. ба ғайр аз ин дар ин макон яке аз шахсоне ки маърифати исломиро ба одамҳо омӯзонидааст, хоҷа шаҳриёр марди валӣ дар замони худ умр ба сар бурдааст.
дарахтони хушки ин маконро ба хотири гиромидошти мазорҳои атроф ки дар хокашон одамони ботақво хуфтаанд чун ҳезум истифода намебаранд. мегӯянд ки убол аст, аммо аз сафедорҳои баланди назди ҳавлигии худ одамон пурсамар истифода мебаранд. тахтаҳои истеҳсоли балҷувон. сохтмон тавассути тахтаҳои худӣ дар сари хосор маркази табобатӣ барқароркунӣ бунёд мешавад. ба андешаи сохтмончиён бо истифодаи ана ҳамин сангҳо дар ҷамоати сари хосори ноҳияи балҷувон метавон як шаҳри азиме сохт. воқеан ин ноҳия аз чунин сангҳо бой аст. қад-қади дарёҳои ноҳияи балҷувон сангҳои азимеро дидан мумкин аст ки ана ҳамин гуна сохтмончиён дар корҳои худ онҳоро истифода мебаранд. нафт. нафте ки дар ҷаҳони имрӯза мавқеи тиллои сиёҳро касб кардааст. дар як сол бошад то 12 000 тонна нафт истеҳсол кардан мумкин аст. мегӯянд ки ноҳияи балҷувон кони ганҷ аст ва дар кӯҳсорони ин ноҳия канданиҳои фоиданок ҳар гуна захираҳои табиӣ хеле зиёданд. нафт беҳтарин ашёи хом барои истеҳсоли бензин дар бозори ҷаҳонӣ. дар баробари дигар канданиҳои фоиданок дар ноҳияи балҷувон аз зери замин нафтро низ пайдо кардан мумкин аст. бояд зикр кард ки дар як шабонарӯз дар корхонаи коркарди нафт зиёда аз 23 000 литр, аз 23 000 то 27 000 литр нафт коркард карда мешавад ва дар ин баробар боз чоҳҳои дигаре низ ҳастанд ки ҳанӯз коркард нашудаанд. қиссаи оби гугирдро аз гӯши як пирамарди роҳгузар шунидем. роҳро нишонамон дод ва роҳи пурпечутоби кӯҳиро паймуда то ба оби гугирд расидем. дар деҳаи султонвайсӣ ҷамоати деҳоти сари хосори ноҳияи балҷувон ба назди табиб рафтан шарт нест. тамоми кӯҳҳо, тамоми дараҳо пур аз гиёҳҳои шифобахшанд. дар ин баробар як обе аст бо номи оби гугирд, машҳуртарин об дар ин макон ва ин об кислатҳои шифобахшӣ дорад. ин об метавонад инсонро аз ҳар гуна бемориҳои пӯст наҷот диҳад. одамон ба ин ҷо тез меоянд ва аз бемориҳои пӯст дардашонро дармон мебахшанд. ростӣ роҳ ба ҷониби ин макони табобатӣ дар фасли баҳорон баста мешавад. аз чӣ сабаб? аз сабаби боришоти зиёд ва селҳои пайдарпай. аммо одамон дар масофаи 15 километр аз маркази деҳоти ҷамоати сари хосор то ба ин ҷо роҳи алоҳидае дар болои кӯҳ сохтанд то ба ин ҷо биёянд. ҳамагон ҳам аз маркази ҷамоат, ҳам берун аз он, аз дигар ноҳияҳо, ҳатто аз беруни ҷумҳурӣ ба оби гугирд меоянд то аз бемориҳои пӯст шифо ёбанд. рости гап оби гугирд хеле бӯйнок аст ва баъди чунин амал лозимам омад ки чанд метр аз ҳайати наворбардорон дуртар бошам. офтоб низ ба ғуруб наздик шуд ва шаб акнун дар ихтиёри баъзе намояндагони олами вуҳуш қарор гирифт. афсонаи шабро пиронсоли роҳакӣ ба гӯшамон хонд. نظام نگهستی میری در روز که من یک دختر دارم ایره که هیچ کنه میگیرم میخیر خدای تعالی بدروش کده است میری در روز نگه است که کار نداد بدون ورشدار باشتی هفته پیش اومد آورده کولتا میتم و دختر بول میکنم کلنه میدن وقتی که میرزا میر با دخترش این گپ گم میدن دختر همین نیم روز میکنه خلبت لای همون چشمای خوجه رود بخت رفته بعد گریه پروردگارم نگه به این هفته بشرم نگه به این بدروگی خیلی تیلین میری در روز میشم پگه عروسی مرا ببرن زنها بیان عروس بینی که رو مریچ کنک بینن که لخچار سیار روها بجری لوا کشول یک چیز کرمی چی جوا میگم چند میگیره که دلای همون چشمه خوش خوش میبرد در خواب یک مرد مستفید ماهروی در خوش میدم سرش دستمال نکنم بچه هم بخیه که اکو با مقصد رسید
دختر میخیده جرم ماه شبی 14 اورخشوی یک دختری ماه اورخشون برف ورسیدیوش خونم نه پشلوخاکی نمیشناسنش پدر و مادر نمیشناسن میگن ما خیلی زریور نداریم بعد دختر ادری شگا میدونه که دلال همون شما خوردم یک مرد مسوید در خو سر من سمال کرد که بخیر بشم گفت که به مقصد رسیدیم انا همیشه شیدم میری دروازه میاد و بعد کولر میاره و بر میکنه عروسه و این رای سنگ ساز میگه ما به همین تقاطی میبرم یک مولگوی چنگک میرزومی دخترش میراث میده در این بنجره غمار میاد کسری مولگو میاد که در همین ملاکانی یگون برزگوی جفتی نمیمونه مردم هم مدیره زمینو بیکار میمونه هیچی چوشیده نمیده فقط انا هم مصلحت نه که کوچه با یک کبری همین گوی چنگک در همین درباز به قخو میشه و 14 تا ای برزگو تو به خدمش میگیرن همین ریایی که عروسا بودن همین راه گرفتم گوی چنگک را میاد انا بری خونه میزون میده عکسی تو ولی خونه سلطانه اونجا تو میدونم داره شو همین گوی چنگک میاد همون 14 برزگو کسی در همون تو میدون خو میره و سالی میخیدن مدام که همین تو میدون پری گوی هر یا گوی که کلود گردی شوخ نمیده انا نگاه میکنه صاحبی گوی که گوی چنگک میبینه سری 3 نفر یا جفتی گو 4 نفر که میگیرن جا که جفت میکنن بود میکنن بعد ای دروازه گو کوم میاد که ما همیشه گوم کردیم انا میتانشو گو رو میبرن ای بابی ما همین مطال موند است که ملاکانی یک بار جزیر شد و خدای تعالی با واسطه همون گوی چنگک با یا برجا آوردش کرد اگر همین حادثه نمیشه است مردم کشیده به هر که دیار میرفته صبح مصفا رنگ بازی های دلنشین اما چی جنبیشه در آن طرف چی محشره خوکو یابایی این خوکو پای هم و بووز ات با جنگل میگریزند امشب آنها زمین کرامی مردم را طلب و تاروج کردند همه دینش هم میگه یا پودا و مال اونها راهش اونم تقریبا اونها ما چاقت اونها میخوام خوکو گریختند ما از قفایشان برای زیستن انسان در این کوهساران همه چیز مهیاست شاید همین چیز را اجنبیان درک کرده به این طرف ها دست درازی کرده باشند از این بلندی بعضی قشلاق ها چون در کفی دست میتابد و بالای بوم هایشان دستگاه های موج قبول کنی به چشم میرسد عجایب اخیر در این طرف ناحیه بلجوان حتی خط برق نیست و زمان شوروی هم نبود خسته و بیمدار تو به قشلاق رسیدیم و برایمان گفتند که به خانه بک ملاکانی برویم اسرار این دستگاه های موج قبول کنی را برایمان میکشاید سالهای 50 صدای گذشته تمام مردم دهه ملاکانی جماعتی سر خسار ناحیه بلجوان را از این مکان مهاجر کرده به وادی وحش به ناحیه فرخور و به سابق ناحیه مسکو فرستادند تنها سال 1990 مردم آهسته آهسته به جایهای زیست قدیمی خود برگشته این دهه های کهنه را از نو آباد کردند باید ذکر کرد که خط برق در این دهه در دهه ملاکانی نیست آمده نرسیده است از زمان شوروی تا به امروز اما کس در حیرت میماند وقتی میبینیم که در بالای بوم ها احیان آنتنا های با ماهواره پیوست به چشم میرسند این آنتنا ها به چه خاطرند در موردی که نیروی برق عموما در این دهه نیست بک ملاکانی این البته لقب همین مرد است این تجهیزات از آفتاب نیرو میگیرد نیروی برقش تمام شب را تا صبح روشن میکند رادیو ماگنیتوفون تلویزیون میگه این سردمین در خط گایده نقدش میشه بس همیشه بسیار وقت رادیو گوش میکنیم رادیو این صدای دوشنبه را و این برنامه را گوش میکنیم بسیار خرسند میشیم که بعضی انا رایونو دا میگه سویتی
گسی خورشید ما هم راه نگاه میکنیم که مدت گسی خورد میشه. дар ҳамин гӯшаи зебои кишвар мардум барои дастрасии иттилоот кӯшиш ба харҷ медиҳанд. зимистон роҳ то ба сари хусор бар асари боришоти зиёди барф баста мешавад. аммо таронаи чашмаҳои шухро кофист ки як бор шунавӣ, рақси абрҳоро дар атрофи қулла як бор бубинӣ, кофист ки ҳарфи ишқро аз забони қиссагӯи шаб бишнавию. баъд аз ин дигар ҳар чӣ бодо бод. баландии ин макон аз сатҳи дарёчае ки дар поин мешудад ҳамагӣ 900-950 метрро ташкил медиҳад ва ҳавояш хеле форам аст. арчазори ин маконро зеботарин макон меҳисобанд дар ҳудуди ҷамоати сарихосори ноҳияи балҷувон ва бояд зикр кард ки арчазори ин макон арчазорони Русия ва давлатҳои Аврупоро ба хотир меорад. одамоне ки аз хориҷа ба ин ҷо меоянд мегӯянд ки табиат ва муҳити атроф ба давлати Швейтсария монанд аст. در سایه بید نشین بید قلب ده در زلفی سیاه مانند مجنون بده در زلفی سیاه شانه